لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Jadi kita ni ada ini sama waktu maghrib kata jadi kemudian na kumagtuhay ano yung siya pagpalasaan o mayroon na kayong ito po siya na Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar qul li ibadiyallazina amanu yuqimus salah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirain dito mga kakasih sinallahu ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu hari indiin na sadyain abutan in suara ini.
Adapun inayat ganap pangadjian yatud namo maun pahadarat singkamu. Ayat hikakauhaan tagwalu paayat hikakatluan tag-isa kasuratu Ibrahim. Mga kakasisin Allah Ta'ala, ayaw kita ni umutas. Dahil nga mga manusia, kalasahan iwan kakasihan sintuhan nakabuhi iwan nakamatay. Sabab kalna, maulong na kita niyo, malasa na kita niyo awaran na to, labi sayan. Inlasa iwan ulong sintuhan katutan. Mga anak po, yari kita niyo hauling jaman. Matao din tatandasan. Matao din wala nakapa sa tatandasan. Innakapas da at tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asiwi iwanda kula. Amura mga sila kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, janji sin Allah ta'ala, di sila pasara na kabuhi. Aula-aula, di sila kapasara na adlaw ka naman. Mga anak po, apabila miuta si manusia, dahil nga kabayaan sintuhan, ialop nila yung kabayaan nila, biyasing kakahinang sin Yahudi wan Nasara, kaya Quran nila, nabi nila, piyara sintuhan maun kanila, Nabi Allah Musa, iwan sin Nabi Allah Isa, kaya Quran nila. Himinang sila sing kabayaan nila reng hamasayad tu sambil pamasay ni. Mga anak po, wala nalilingugin manusia rumibya sing kalingugan hamasay ni. Hindi da malingug. Lingugun sadya simang lilingug. Hindi da malingug. Amura imbar iman usog, iwan bar iman babae. May tayad to. Aun panindog nila. Aun pamaugbog nila. Impanindog nila. Iwan sim pamaugbog nila. Ialop nila ing kabayaan sintuha. Mga anak po, diha ayat ini. Aun sadya hipatumtum kato taniu si mahasut si mahatinggi. Pia harap sintuhan panabi, ampahiatud sin nabi marikatu taniu. Tengukan na to mga anak po. Himpayman sin Allah Ta'ala ayat na sabot. Alam tara ilal ladhina baddalu ni'matallahi kupra. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala panabi kahinapusan, rasul kahinapusan, junjungan na to alayhi salatu wassalam, wala mukakita. Hinda siyo sila yan. Amo hindi magkahakad hanabi. Amo nang himuting hanabi. Huwag mo kasilayan kita. Insilayan. Baddalu ni'matallahi kupra. Di sila magkahakad pa nabi. Yang himuting nila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-ubos. Baddalu ni'matallahi kupra. Pindahan nila
Pidahan nila ing kabayaan sin Tuhan. Unang kabayaan sin Allah Ta'ala kanila nikmat. Piarahan sila nikmat. Hikasanyang sinatay nila. Hikasanyang simpangatud nila. Hikasanyang simpangdungog nila. Hikasanyang singkabuhi nila sindumi wanadlaw. Pindahan nila yadto. Pakasanyang hikabayaan nila. Baddalu ni'matallahi kupra. In ni'mat dihil sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala nila piyagsukur. Wala nila iyagading kabayaan sinallahu ta'ala. Sumagawa. Kafaru billah. Piyagkupur nila. Piyagmaksiat nila. Piyagmanja nila. Piyagtakabur nila, in ni'mat yanug hara kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kita niyo yan. Namasa na to ini, pamandugahan na to. Pamandugahan na to yung mga biyayta ini. In ni'mat yanug hara kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala kaya sarapan sila. Sakawa wala nila piyagsukur, piyagkupur. Amod timpinda. Pinda nila imarayaw pamangi. Pinda nila insarayaw-rayaw pasangi-ngi. Pamanduka na ka Muhammad sa natuin. Kaya nga sabab yan pa, man sinallahu ta'ala pa, Nabi, alam tara ilal ladhina baddalu ni'matallah. Way muka kita, way muka kaya kita, nabang way kita na. Nain ikaw pamandu ka na kau tuod. Way roon si manyang manusia, piyakay nin ni'mat pakabayaan niya. Siya imarayaw, piyakay niya in ni'mat pakabayaan sin nagdihil kaniya. Kita yan tuhan, in nakapakairahad to, bari man usog, bari man babae, wayroon lupas kanila. Amuad to mga anak po. Uno pa yung sumunod pa man sinallahu ta'ala. Wa ahallu qawmahum daral bawar. Wala nilaman niya kading kabayaan sin Tuhan. Inuno-uno na nikmat. Wala nila piyagsukur. Biya na simasay ni. Mataod nikmat. Saka wala piyagsukur pa Tuhan. Wala iya kading kabayaan sin Tuhan. Wala piyakaing kabayaan sin Tuhan. Sin hangkarukanan. Sa taud-taud nikmat dihil kaniya. Sa piyakay niya nagmaksiat. Piyakay niya nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unimbeta sintuhan wa ahallu qawmahum daral bawar. Diatungan sila katan. Sing kajujanaan, najuja na inatay nila, najuja na pangatud nila, najuja na inadlaw nila, najuja na indum nila, najuja na ingkatan pakaradyaan nila. Biya na saan hindi matumamatay masan na to yun. Najuja na sa inyo. Wa ahallu qawmahum daral bawar. Piaratungan sila muluka. Waliyadu billah. Paghulaan nila, natuang ka lang. Najuja na ang kahalan nila. Najuja na sa ining kahalan na masayini. Hasabab sin wala piyagsukur. Piyakay nagkupur. Piyakay nagtakabur. Piyakay nagmaksiyat. In ni'mat dihil kaniya sin Allah Ta'ala. Wala niya piyagsukur kaagi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi matu kanila. Usog babae. Maasbata. Halawm singkauman nila. Halawm kahalubiluhan. Halawm kajujanaan.
Tano yan, mga anak ka po. Papanganalon kita niyo marayaw. Uno pa, Firman sinallahu ta'ala, وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ganap mangganap, impagdarwa ka nila patuhan. Naghinang sila sa kuto patuhan. Impiyahatod maun kanila, ilahukum ilahun wahid. Intuhan niyo, Tuhan tunggal sa bunal-bunal, nagpapanjari ka niyo, nagpapanjari sin kataan kauunahan niyo. Di nila naagaron. Kagawa, himinang na sila sing kabayaan nila pagtuhanan. Nagsakuto na patuhan. Himinang na sila sing kabayaan nila. Intiap-tiap kaumanahuntuhan nila. Intiap-tiap tao ang kabayaan niya. Inhansam na maghinang siya patuhanan ni Hansam. Imangi usog, ginis babarapan ay natali nila. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Nagsakuto na sila patuhan. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Parman sinallahu ta'ala, mga sila rin magsukur, mga sila nagkupur, mga sila nagsirik pa Allah ta'ala, in maksud nila yan manglawong. Nalong mula da ako naghinang sa kutupatuhan. Ako tika di na kau magsukur patuhan. Nakakadura ko pagkakupur. Aon waktu yung kakupur mo, makakadura ka pasangi-ngi. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. Tani yung mga tuwan? Hapaan nila. Imarayaw. Paluagon nila, pasaplagon nila yung mangi biyasin masanatuin. Aming panawag-tawag sinyahudi adunya demokrasi. Liudillu an sabili. Iminang sila singkatan bangman malawong. Di sila magsyukur patuhan. Di nila agaruning kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In agarun si manusia, kabayaan si manusia. Parmansin Tuhan tani Rabbul Alamin, panabi kahinapusan, kul. Daytay sila. Pamungan kanila, pamanga tao yan, kul tamat tao, na aming mga kamuyan di na magsukur. Gaman gyanapan niyo, paingkangian niyo. Na pagdulbaya na kamo. Pagpasumo na kamo, sing kabayaan niyo. Duli niyo na tuding kabayaan niyo. Uy, may tayan. Kul tamatta'u, agaran niyo nin napso niyo, agaran niyo nin syahwat niyo, agaran niyo nin pikilan niyo, agaran niyo nin masarap kabayaan niyo. Kul tamatta'u, fa inna masirakum ilan na. Pagdulbaya na kamo, pagkakamuri na magkaharan, duli niyo nin napso niyo. Duli niyo na syahwat niyo. Duli niyo na ingkatan kabayaan niyo. Sagawa. Fa inna marji'akum yawmal qiyamati ilan na. Yag kakakaran niyo ra, pag-iigday niya dunya ra padlaw akhirat, impaghulaan niyo halawm sing kayo. Waliyadu billah. Mga anak po.
Mangannal kita niyo marayaw. Piarahan kita niyo atulan sinakal na to. Piarahan kita niyo aagarun sin napsu na to. Piarahan kita niyo aagarun sin syahwat na to. Piarahan kita niyo agarun sin kabuhi na to, iwan sin kamatay na to. Fa inna masirakum ilan nar. Qul tamatta'u qalila. Baytay sila, papagdula na sila sa tiyo-tiyo dasahan. Di damisan sila karulan. Miyasag kau kimahon pila bulan, nuno na yung sakit di matungkay mo. Di da kau karulan. Di mura karulan in napsu mo. Di mura karulan in syahwat mo. Di mura karulan in pikilan mo. Maita, aun nagbabaya-baya kay mo, aun nagkukontrol kay mo. Fa inna masirakum, nawang nyuri da karuning kabayaan sintuhan. Insusungun niyo yan. Fa inna masirakumun nar. Impaghulaan niyo kayo wal iyadu billah. Madto mga anak po. Paman sinallahu ta'ala, Qul li ibadiyallazina amanu. Pagkayad to kita mo na, kasakapan mo na, di da magkaharad kayo mo, na ay nakaw masutsa. In ikaw riyaak na mo sa Japan sintuhan, wa ma'alayka illal balaka. Maghindo sadya, magpasampay mo kanila, kaya pasampay mo na ubos ng prakal. Sabay tayo mga bariman, usog, babae. Bay tayo sila. Qul li ibadi, bay tayo mga ipon ko, usog, ibang babae, nagtag-ipon, miya kada kabayaan ko. Nagtaat sila patuhan, nagtaat sila hariaak kumong kanila. Iagad nila in rukun iman unum, iagad nila in rukun Islam 5. Nabaytay sila. Pahukutay pag-iman nila. Ay sila mabimbang, ay sila masasaw sing katan pakaradya na dunya ini. Paniya ini, pasaw kata. Day, da mga pilaminit da. Masarap pagkaunhang kapito kaw nagsadya. Wala miabot ang kadyan. Pasaw na. Mga anak ka po, pahukutan niyo yung pag-iman. Pahukutan niyo yung amal niyo. Dahil tayo sila, pahukutan yung pag-iman. May kanta ka iman na. May ta sababin panasat iblis. Impanasat sin syaitan kikita. Iwan sin syaitan di kakitaan. Larakunin pag-iman, manglalarakin iman, larak kata. Pahukutan pag-iman. Pag-ubus, wa aqimus salah. Qul li ibadiyallazina amanu yuqimus salah. Patindugan kanila yung sambahayang kabayaan sintuhan, bukod sambahayang kabayaan nila. Matao din nagsambahayang, ginisaning kabayaan nila. Pawailun lil musallin. Siksaon sintuhanin nagsasambahayang, ando kay Luisam nagsasambahayang siksaon. May tayan siksaon siya sin nagsasambahayang siya. Pawailun lil musallin. Namayta. Unin sabab. Allazina hum fi salatihim sahun. Allazina hum an salatihim sahun.
Piya pahil-pahil. Di da makadha waktu. Di da makadha atulan. Tayan mga tuan. Nauno rin sa bahayang kabayaan sin Allah Ta'ala. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Tattapalaw muntong imbariman hapag kabariman niya. Tattapalaw paruntungan imbariman hapag sambahayang niya. Mayta impag sambahayang niya. Ti majalli, ti maalluk inatay niya nagpatikupo patuhan. Pag-ubos niya nagsambahayang naraan niya indayaw yadto harap papagkahin niya. Marayaw siya kasuddahan papagkahin niya. Maadat siya pagkahin niya. Nagsasarak ka siya pagkahin niya. Kauhan tagupat ka jam natutugi bambati nagsasarak ka siya. Uy, hauno siya nagkasin. Milunari siya, bukun. Aon dihil kanya sinto ni pagsasarak kari kakabusan. Uno yan. Uyum katawa. Sawa ay muka. Kabtangan marayaw. Malaggo na igamano siya. Amunin huso. Pagpatiko po sinatay. Bangaon huso mo. Ikaw na indayahan patuhan. Bang kaurayahan na patuhan. Papagdayahon da kau sintuhan. Papagkahimo. Ngayon Yahudi. Dayahan sadya sila maggulan. In 2025 biyaw long niya indayahan nahikuan nganan. Dayahan na dunya, bilyonaryo. Kayan mga tuan. Na, pabaitan ng bariman, papahukutan ng pag-iman niyo, iban, tindukan niyo yung sambahayang hakabayaan sintuhan. Imayta yan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bang muti duging sambahayang kabayaan sintuhan. Migdain kay mo mangi. Mayta mabuka nagdarakaw sanjata kabukaan nila. Tanha kakausan mo na pupuun istapuning katan mangi. Asibi iwan dakula. Mayta, iaayaran kau sintuhan, kialasahan kau sintuhan, hasawab sin pagayad mo, hasawab sin paglasa mo. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Namisandan nagparid ng tao katantan dun haun wayron badyo, way ino mo. Sabi na ikaw nagbabadyo, in sila way. Tayan tuan. Na, yuqimus sala wa yunfiku mimma rajaknahum. Iban, puasin pagsabahayang yadto, pag napaka sila. Pabaran nila, paahli nila, papagkahin nila. Mimma rajaknahum sinuno-uno na rijiki na mo kanila. Bangaong kay mo ingat pag napakakaw ingat. Bangaong kay mo kusog pag napakakausog. Kusog. Uno-uno na indihil kay mo sintuhan pag napakakaw. Manasim pag pangdihil kaw. Kaya nga sa babian, imbariman, usugi bambariman, babae, nagtatali mangdihil, wukon nagtatali mangawa. Nainling o gamasa na to ini, intetali sing kamatauran mangawa. Na nakatila sinya dukawaan siya. Ampay bariman, intetali niya kawan, tagupat kajam, mangdihil. May tayad to. Sabab, aun hiparakan niya hipang dihil.
Ngayon bukod bariman, di siya makapanggdihil sabab intiya tali niya mga way hipanggdihil niya. May kanya unang karukanan. May ta siya ni makapanggdihil sabab nangawa siya. Kitayan mga tuan. Sirran wa alaniya. Pangdihil kau. Hakatampalan. Iwan haka sipukan. Di siya magbabaita. Nabihaon tuan. Hakatampalan. Na. Uno pa yung biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Napakawajib iwan sunnah. Pangdihil wajib iwan pangdihil sunnat. Sirran wa alaniya. May tayad to. Biyayta in aun sipuk. Kaupan minarya wal kibir. Supaya di makakadto pariya pagpakita kita iwan pagtakabur. Sababin Yahudi wan Nasara, impangdihin nila pamahalaya kakuan. Asatilay. Inpangdihil sin bariman, hirihil sin tuo, di makaingatin uno. May kanyong dahabaran niya. Hitukbal sin tuo, di makaingat in lawa. Unin hati niya yadto, wala kiasuran sin riya, wala kiasuran sin sum'a, wala kiasuran sin pagtakabur. Way nagpakita kita, way nagparungog-dungog, way nagangkat simbaran niya. Uno pa yan mga tuan, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal. Hari pakamurag pakan sinadlaw, way na pagtabang, way na pagbi, way na pagdarang, way na pagbakay. Ano yun to? Way na pagbi, way na pagdarang, way na pagtabang, way na ingkatanta. Dumatong yadto, anytime. Itayan to. Na. Yadto mga anak po, in ayat beta kato tanyo, sinallahu ta'ala. Dahil nga sabab yan, yari aun wasihat. Piagwasihat sin Nabi ha mga sahabat ni Makkah na Madina. Piagwasihat sin mga sahabat senior ha junior. Haulihan na wasihat na katutan. Uno yan, number 1. La tatruku ad-du'a. Ayaw niyo tinggali. Ayaw niyo istapain pangayo niyo ruwa apatuhan. Aula-aula yari kita niyo hamasabala. Pula-pula mo imbala amasa na to ini. Usog kaluhunin babae. Sinin mag-ayad ha babae usog. Kaya panjari babae rin ha usog kapanagnaan. Hipapala sa tuod sintuhan ng babae. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. May tayaw doon ha babae. In pagpatutubuan sin lasa. Mahinang jantung sin ama iwan sin ina. Saan nyo yan mga tuwan? Na, unin parman sin tuwan. Uduuni astajib lakum. Pangayo kamu, mari kamu, kami magdihil kaniyo. Aon mangayo, aon pangayoon, aon mangdirihil. Nabi Ibrahim, ingkatan piangayo niya, dihil sintuhan. Wala niya papangayo, dihil na. Paanak niya rihil. Pabaran niya rihil. Yan pa na siya betan Ibrahim.
Bayta imyarad kay mo. Aun piun ko kalasahan. Aun piun sintuhan kalasahan, bayta sintuhan kan Nabi Allah Ibrahim. Kisiyo yan. Inni uhibbu alim. In ako parman sintuhan kalasahan ko maingat marika ko. Mga anak ka po, impya panjari sintuhan nag-aagad dua. Di man jari usog sa jaway rununo. Babae. Di man jari aon hitaw in pagtataw at buslot. Kan? Tuway aon hitaw, aon pagtatawan. Uno yan tuan? Bang, in bulawan, aon pagtatawan. Bang, in sin, aon pagtatawan. In badyo, aon pagtatawan. In tubig, aon pagtatawan. In muna suway aon pagtatawan. Amunin ilmu. Bang aon ilmu mo, way pagtatawan mo buslot. Bang way ron ilmu mo pagtuhan, in aon hitaw mo sa impyagtawan mo buslot. Nakadtoy kuno yan. Nagtaw ko sa taod-taod sa kalimpyagtawan mo buslot. Nagtaw kaw tubig, impyagtawan mo sin tubig buslot. Magkaman kaw tubig, aon pa, way na. Nabaytay sila, aong pini sintuhan kalasahan, amo na inipon niya maingat kaniya. Dahil nga mga ingat, uduuni astajib lakum. Matawd na nangayo, buko na rapatuhan. Pangayo ka mo marika ko. Pati kuno yan mga tuhan. Yadto. Wasihati karuan. La tatrukul istighfari wat tauba. Ay niyo pag-istapa. Ay niyo paghundungi. Impangayo niyo kampunan. Iban in tanggop niyo patuhan. Nauno yan. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makapila siya. Ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi wa layla 100 marra. Kakuyakan yadto sinallahu ta'ala malaguing karayawan simpangayo mo kaampunan iwan pangayo mo pagtawa. Ulong sintuhan wala perahan mulka magtuwi-tuwi. Unim biyeta la taqnatu min rahmatillah. Ay niubog to ay pagulat-ulat niyo patuhan. Misan pa biya din in lago sindusan mo. Hakutika kao mangayo na kamaapan. Iban hiundong mo na tubu ilallahi taubatan nasuha, maulong kay mo Tuhan, inulong kay mo sin Tuhan, biasin ablang sin langit iban lupa, biasin ablang sin dagat, way roon. Di mo kay ingatan bang haunin ang sipak sin dagat. Ini katu wasihan, la tatruku zikrullah. Ay ni hundungan yung pagtumtum niyo patuhan. Ya ayyuhallazina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli alaikum wa malaikatu. Ano mga tuwa? Patauran yung pagjikin niyo patuhan. In sumunod hikaupan ay niyo paghundungan yung pagsuko niyo patuhan. Wala in syakartum la ajidannakum. Bang niyo pagsukur
In uno-uno na ianug hara maun kaniyo, matao diwan tiyo-tiyo sa piyag sukur niyo. Ganapan na mo. Patauron na mo. Bangkaw nakapangdila ngibo. Buko nini gantiha ngibo. Giagantian dia dunya. Giagantian adlaw ka na ka na. Amo adto mga anak po. Kay napusan. Imbiyay ta kato. Pangasubuhan niyo. Asubuhan niyo yung baran niyo. Kaya ngatan niyo raon ato niyo. Bangway ingat ta imbanta mo hisaytan. Kauhan tagupat ka jam nangangatukaw. Kauhan tagupat ka jam pakayain sanjata. Denga tuha. Nabangkaw matan na nga to, asuwain baran mo. Nang daog na kaw. Bangkaw nang daog, asubon mo, kay panantasir. Biya din yung kagi mo nang daog ka saitan. Di mo kakitaan, iwan sin saitan kikita mo. At awain pangasubo, ikaw na hindi ako. Imbar iman di pagdawon. Wa inna jundana lahumul ghalibun. In sundalo na mo parman sintuhan mang daraog. Mayta. In sanjata sin syaitan hinang-hinang. In sanjata ring Allah Ta'ala bukun hinang-hinang. Nah. Uno yan yung sanjata. Uno yan yung sanjata kabukaan sin syaitan. Zikrullah. Pagtumtum patuhan. Pagjikir patuhan. Dahil nga sabab yan yung bariman, matumtum na siya pagkaon, matumtum na siya ahli niya, labi intumtum niya patuhan. Wala zikrullahi akbar. Intumtum mo patuhan hang po. Matao diban malaggo inbaw sintuhan intumtum niya kay mo isap. Dayan tuhan. Alamat ng dauggaw. Mataw dalamat sa aupo ninwag to. Alamat ikarwa as-suhbatu salihah. Bakaya intaw marayaw. Ay, ikaw magbakaya taw mangi. Bakaya intaw marayaw. Buhi iban patay. Bang mubiyaga intaw marayaw. Buhi iban patay parman sintuhan. Wa man yuti'illaha war rasulah paulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Mga tuan. Bangin biyagay mo tao marayaw. Nakapagtaat kau marayaw patuhan. Nakapagtaat kau marayaw panabi. Bangkaw nakapagtaat marayaw panabi. An'amallahu alaihim. Nakalamud kau hakyarihilan. Nikmat sa rayaw-rayaw. Pakanabihan. Pamanga silami nasabot sa kurang-kurang upat. Innasabot yan to. Padlum minallah. Karayawan din nga Tuhan. Mamarahin na karayawan din nga Tuhan. Ay nakaw makada karayawan duweng dito. Mamarahin na uno-uno karayawan din nga Tuhan. Ampay din nga tao, bangaong karayawan niya, rin dayan nga Tuhan kataan. Murah-murahan, mga anak po, bangmayan kita niyo, matiwo, kabayaan sin Tuhan, sababin syaitan, ikita natin wala, ulak palikon. Injasad na to, inyawalihan na to, yambuk na kita niyo sin Allahu Ta'ala, pa kabayaan niya, magtaat sa kita niyo, patuhan na to, ibang parasul na to, indirihilan ka to, wa may yuti'illaha wa rasulah,
faqad faza fawzan azima. Tubtub na ridto, salam kasilasa mga anak kapwatiranan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.